Chin lo na le, fel lo na nein, chin fel tur tap tak la nei ma se, India hi a chang mek zela, a thil ti thena po, a pung chho zel, ane. India rama in khat bur ti thei tur ram anom ve nuala. Chu mai baka, India thil siam chua, ma mo em tu ram anom le a. USA te khuan India hi, adu hun huna bet se thei ngot animot lo. India thil siam le, India mi te thluak hi, ama mo em ring, ane. Chung thil te chu kan soi mai baka. Mizo te hi India mi kan niem ti kan in hiala chung chang hi kan soi bok don ane. In sum kana hau lovin soi kan tumanga. A nial du in kan nialanga. Riluin hong tak chung si in debate trami nei kan tum don ane. India in kan ram sang te chanchin han soi masatay la. Pakat na Bhutan. Bhutan ni kan ram chanom loka omne in Mizoram ai hiana lian deu or chawa. An economy po asang viau lo. Sumdo na konga India hian ain ngat nasa lea. Athil thon chua zong za somriat chuang hi India ram chunga aron thon lut ania. Athil lak lu za som sari chuang hi India atang boka achok lute an nile bok. India hian Bhutan miten an nitit mamo pe in achom char hi anirangot maya. Eitur che sang baka gas, petrol namdoi, coal, thil siam na engelo zong te hi India ram atangin ala lut vek ane. Tuya tranga siam kol peta electric te hi India hian Bhutan hi asiam saka. Chung electric te chu alei sakle zuyene. Bhutan rama hian India poisa hi aman thei veka. Ekonomiya chuan sai le fang mirang maya inlen hlei ni ma se an poisa ngul tum le India poisa rupi hi anin tuktir ane. Bhutan hi ramdang mi telaka hian anin hong huau shan lova. An ram tlo man te hi antitam em ane. Bhutan tlo tu ramdang mi te hian nikata India poisa alo bera cheng sang kuatal an choi angaya. Heyan amina zong le aman na zongin an tlo tu laka avengani. India mi te tan ro chuan cheng sang khatvel bak choi angai lova. Visa nei kheran phut lo boka. Ramven him defense lama te hian Bhutan hi India hian ain khat top bok. Bhutan hi independent ram ni chunga India state pakhat ang mai din muna adingani. India hi abyak that reng lo chuan general lian an do zo lovang. Nepal. Kan chenom dang Nepal po hi India hian ain ngat nasa lea. Ram lian pani India le China dai dang tu ni in Indo thut te han omta se bom siper an ladong nual ve mai theini. Petrol diesel hian India rama anin ngat top mai china. Sumdo na konga po za somruk chuang thon chuale lak lu hi India nen hian anei puya. Kumsom liam ta khan Nepal hian India dulo zong thil ati lau peka. Fuel supply reng kha kumchan vedon India khan ati top thut mai chu. Nepal kha boy tak anne. Anram economy kha atlu chethelani. Ti ila kan soi wa lutuk lovang. Ka wangte khan Nepal khan China puina adil ta. India hirin thlur chia angai lutuk to lo mai theine. Anram hi tupui kam sap trunga beach kam nei lo ani awang hian khovel dak nena insum don ton na anei do ni chuan India longchol na te amang tamai thina India poi asoi hi arem view lo ani. India ti lom lo ani vai chuan China abyak that le angai don ti na ani mai. Sri Lanka khwan China ki biak that han tum ho thin ma se atopa chuan India bok an mamole si thin. Kumsani somni pania anram economy atluk chet viau lai te khan India hi lo lang vatin dollar tu le ding only line achom dola. India khan kong sang khan han puilo sela chu. Sri Lanka khan lir thei tui atlat samanga. Karen anei don lo awangin anram pum athim ngai bokanga. Ei tu le damdoi lo ten tlat samin anram economy kha thocho le mai thei to lo turin atlu chengei bokang. Katilai khan thiana tana siamatum China khan athlon mai chuan puizai arel lova phut an nei tlat ani. Anlong chol na pota thunei na zau zong nei te. Sri Lanka ram chunga economy hanti vel nana reizok an lei lung ho theite. Politics an lam changa siam lui tlat le adang te an phut ani. India ro khachuan Sri Lanka ta na phurit ni turin phut let engma anei lo. An sarkar le parliament te po khan official takin India puina awang khan an lom thu an soya. An president le prime minister te mek po khan langsar takin India chunga an lom naka an soi ane. Mi puite le media te po khan
tu ma min puilo line India ero chuan min thla thlam lo ani ten ti hial Bangladesh te po hi India mamo tak turam an ni an throi tu tharten an zirlu tuk wange ni tun na ya Bangladeshi tam tak hian India hi anan hothar vel ani oma India puina zara independent ram ni ve mai ani ti an thengil zota emmoni an Prime Minister Lailok Yunus Khan apu Xi Jinping atlo thumin North East State te hi tuipui kama omlo landlock an nia Indian Ocean hi Bangladesh hian athunun ani te han ti vel ani oma an general pakat point Indona achok ani chuan Bangladesh hian North East State te hi harsalo takin kanop theyang ati boka mani in riat chian hi a harniange India hi ati thinrim ani vai chuan Bay of Bengal hi Indian Navy te hian handang chat vekta se Bangladesh hi antram hlum vek thei mai don ani Maldives president hi Mohamed Muizu ani a president ani ma khan India chuak ro se India out te kha campaign aw la per ani a aron president ta chi a adu agin India kha no bo tum zuya rigrum thila Maldives puithin tu India si pai tlem te om te kha anot chuak veka China ti lom tumin Beijing a han thlok chho tawang wanga Xi Jinping han tlon ta ani thatamporal main ati so leile derani ti ain rezui thoya Maldives sumna lian tak an economy za somli lai ni pha tourism lama sum amak doi tel an chan ngal panga achan chu anram tlo tu tamber India ho khan an che dan kha dulawin an boycott tak tlat wang ani India in lon rul man tlem sia pek thin te ka alo top zuya chena lon la apung atam na samai sia India baka rintlak dang anom chong lawani ti a hre thiam ta ka chuan amai kup zalin India lam aron hoile ta July thalok te kan PM Modi hi anram independent a khwal zom ni tu te na som zuya India han puitling takin he thenom ram hi alo kwang kwale mai ani India out dia au thin khan India first alo tileta USA India le USA in sumnon ton na hi alian khop maya sani somni palia khan dollar tu le ding on zan he chuang zat ani India zok hian heta tang hian dollar tu le ding on somli chuang a lepa ei takhi Donald Trump hian kadulo adik theilo chuti kati ati chiam thin khane USA technology mun pui an Silicon Valley a thoktu za somli zat khu India chul chuak anni anti an company lian tak Google Microsoft Adobe IBM le adang the an hautuber CEO te khu Indian anni boka an doctor thiam tam tak te khu India mi anni a space lamboy puitu NASA mi thiam tam tak te po khu India chul chuak anni Khuti chungkwan ma nei deuh lok khan foreigner mi thiam ten USA na an tho theina H1B visa man dollar sang ni atanga sanga vel chau ni thin kha tama khwan dollar noi kata adi sang le thlat peka H1B visa ti tu za somsari chuang hi India mi te an ni ti hretaila afi hi India poisa chuan makta doi kwadon lai ni a ana zong tana dil thailo khopa fisang haloni ta Indian ho hi USA a khwan lut thlain na zuk tho saklo ta se US khwan an la boi pha khopang le an chalai tam tak tela khu TikTok engilo khoi re ra hun khoral thin an ni a American mitam tak la khu mishinga hian gender engzat nge om ti vel mai maya in hial tok te an ni USA damdoin man thin chan ve zat mai hi India siam ani boka Donald Trump an India kasam tia chia ati san lai po khan damdoi chia hi ti sang tel lo ni India hian damdoi pechar chalo se America tan khon boina tham atling don ani US hian ama el phatun nia angai hi chu amel ma anga izela mandewa USSR tuna China daulet nan India hi amamo meka China daulet theitu tu ramlian Asia hian India lo hi chu anom chuang lo USA hian India le amishing te thlok hi amamo ani Africa ram tam tak the po khwan India thil siam sang te hi an la lut na sa hle mai ram dang India mamo tu le athil siap la lut na sa thin ram soi tur lom nol ma se du tok ri taila mizote India ram kan din mun chung changi han soi so don tiang mizote an interview na
India mi nia anin pomle pomno chungchanga zona an chandan kan posa khan comment lama rilu in person tak kan ni na chiang takin alanga tam takin India mi kan ni anti line than khat chuan India mi ni in anin pom thailo pakathian India ko le tui chu kan ni ma se Indian kan ni lo atia adang le hian India rama kan ni a ma se Indian kan ni lo mizo kan ni atile a adang le po hian Indian kan ni lo mizo kan ni aron ti vele ni he video comment chin hi chu puitling kan ni rinoma ngai dan kan nei le kan soi hi athianga kadin za sak ton le ni nima sela thil hria chian tok lo kan nei nia lang chu Indian ti omje hi ani ome mizo te hi Indian kan ni si lo chuan tu te hi nge Indian ni ta chuangang Maharashtra vai ho khu emni ani ho po khu Marathi nam anni a Indian an ni big lo tina emni Tamil Nadu mi te po khu Tamil nam anni a Indian an ni em chutiang zalin West Bengal mi te po khu Bengali anni a Nagaland mi te po Naga anni Indian ti mingpu nam hi anom shan lo state chang in zum khom hian India asiama churam chunga cheng te chu Indian kan lo ni tamai ani mizo te hi Indian kan ni si lo chuan refugee kan ni tina ni mai don sin Indian ti hian vai mela kok kherlo midum black po American ani thei thowa Chinese le India chul chuak te po American ani tho ang hi ani mai pakhat le hian India sarkar noya kan oma mase Indian kan ni lo o bein kan omani aron tilia hetiang che han pakhat po hian Indian kan ni lo India han min obbet zo kani aron te boka o be nia in general lu hi khoilama tanga local tak niang mo India hian zalen lo riau ne in shiat na kan nei nge ni pakhat hian video post paril ru a shiat viau na movement kalpui tu le zalena sol tu te hi anril ru na don ti ka shia hiron ti boka anril ru analu tuklo niang na movement kalpuya thalai ro singtel chok thowa tipur tu an throi tu pa ber pulal de nga pokha inram na han nei zo che khan India mi ani na pomin India noya state pakat Mizoram shroi tu chief minister ani zui ngal mai ani ka anu zel apo awang vatkai pachin anti triau te kha politics a an zuang luta minister te chief minister te kumrei tak anni chowa an hausa zui viawe anti kha a enghinge anril lunat viau no turom ta chuni India hausang nazar an zo zui viau zok ani lom ni pakat le hian pathianian India lakata hi min la roi chuk leng hiron tilea Mizoram independent nu zoram thar aron thlen huna in la Indian ho hi chu pathianin alu ave aphal ho lawang tinom le boka zoram thar ti tong kamaron rikta ka chuan a chiang chauta viau mai tu sai thiam dawin thil an han soi tak tak to hi chuan a oi om thlom theizel mai ni heng thuron kal tu dangi anom ve boka India kan lo ti ho hian voter ID te Aadhaar card te ration card te an nei le du tho si aron tia pakadang le po hian heti ang document zong nei kim thlap chunga India mi kan lo an lati thei tlat tho mai hi a hriat thiam lo thu aron sei bok ani heti ang do hian ni thei mai ngem lalpa imal somlate hlimnam impact thin te hi chu ka duwa ma se inung zuya ithu oi ro hi chu ka du ran lo India sum kan ringa abu fai kan ya a gas kan manga a petrol kan mangna sa boka artui thlai sang kan la lutrang boka heti reng hian vairam chok thil kan mangna sa ani chuti chungchuan Indian kan lo kan lati thei tho ni om takani voter ID Aadhaar card ration card le birth certificate te hi kan nei du tho ani si chuan heng document te hi India khole tui dik tak kan ni ti lan tirna ani sia India minia in pum lo ho hian heng document te hi kan nei lo ngam angem tundin mona Mizoram hi India ramarin lu ani mewa du thana dang kan nei lo India khole tui dik tak kan ni kan zinga than ka te soyang hian kan pa wana mi in herama tang hian lo in dang tor u ati ten it chuan mania keding Republic of Mizoram te chu kan lan ni theite me umai ma se pathian hian Mizoram hi independent ram ni turin adu kherem ti zoki ani ke mani chakna le theinangot chuan zale na hi kan sol chuak lo na sakhop don mai sia
ram buai lai chanchin atang khan kan hriat vek kha khovel ram zani don zinga sipei chak ber na ram palina ni pha India hi keini do ne rual anelo India rama Mizoram abe hi pathian rem rotepo alo ni reng theizo asin atian India ram sunga mi khol sam rei ang maya in ngain nakin loka independent lan tura in ngai na riluhi kan pureng don nge heram India nakin loka ro puile zola lading chuak tura kanom thei kan lom hle don zok